Pemirsa dudonan karya mesapuh-sapuh, melaspas, nubung pedagingan, ngentek linggih lan pemelastian, kemargiang sani kemeletin oleh penyatusan kerama pengempuan pura Sira Arya Gajah Para lan betara Sira Arya Getas, Banjar Pakel, Desa Adat Sangkan Gunung, Sidemen, Karangasem. Pemelastian kemargiang ring segara watu kelotok kelungkung, ring Raina Sukra, Galasemeng, Raina Dibi. Pemelastian Sira Arya Gajah Para lan betara Sira Arya Getas, Banjar Pakel, Desa Adat Sangkan Gunung kemiletin oleh penyatusan pengepon pura nuju segara watu kelotok kelungkung. Melasti Sira Arya Gajah Para lan betara Sira Arya Getas lan betara Sira Arya Getas Banjar Pakel Desa Sangkan Gunung Sidemen Karangasem kepuput oleh ide pedanda ketut kekeran bajing saking geria bajing kelungkung. Manggala prawarta kekarya ketut puspayasan latarang pemargian melasti kemargian untuk ngeresikang senyucang sejroning pertime pelinggi ide betara susunan Sira Arya Gajah Para dan betara Sira Arya Getas Banjar Pakel Desa Adat Sangkan Gunung Karangasem. Melasti talar metujuan untuk ngeresikang samian krama pemekas pengepon Sira Arya Gajah Para dan betara Sira Arya Getas Banjar Pakel Desa Adat Sangkan Gunung Sidemen Karangasem. Desa Adat Sangkan Gunung Sidemen Karangasem untuk presiden ngemargian karya mesapuh-sapuh, melaspas, nubung pedagingan, lan ngentek linggi presiden memargi antar. Ketut puspayasa ngawawohin pemelastian talar metujuan untuk nyaga kesucian Buana Agung Mewa Buana Alit, nggih punika pertiwi utawi jagat, toyo utawi tirta, teja utawi panas, angi utawi bayu, miwa akasa utawi eter untuk kerayuan jagat ring skala miwani skala. Jadi serangkaian titiang beri perkara sekali tadi kaping pertama yang aturang pendidikan mesapu-sapu melapas lan nubung pelangan ngelantur malih ngentak lagi sapunika. Tadone resang puni sapunika titiang taler meduit serangkaian pemargi sekali melasti sapunika riantukan manut interesan titiang ring desa Pekraman Sangkan Gunung sedurung acara hari hak kekawitan utawi katuran podal titiang medue serangkaian sekali melasti tujuannya punika sani kaping pertama wantah menyucikan pertima lan perlingga tapi pukulun ide betara sani sungsung tiang sapunika sani kaping kali pastika sampun ring sajroning napi sana turang tiang wawu sarang sinamyan mandut ring resan tiang buana agung lan alit mangdo dadok siki mangdo bersayang suci ring skala sapunika gumanti pemargin melasti sani kemargiang ring Raina kadi makin sapunika. Harapan titiang melasti puniki pastika sampun titiang medue krama mangda sareng sami sumuyo majang ring ide sangyang sesunang titiang ide sangyang widi sani sungsung titiang ring Sira Arya Gajah Para sapunika. Sesampun upacara melasti kemargiang, raris ide betara pura Sira Arya Gajah Para lan betara Sira Arya Getas mewali ke Desa Sangkan Gunung antuk selanturnya nih kemargiang upacara memasar ring Catus Pata Banjar Pakel Desa Sangkan Gunung Sidemen Karangasem. Joko Andika Mewa Saputra